Sirship ke bulna to clear tu te sibai ule chanchin thare lo ngai thlang a chiar tu ti biak cham liana Sirship thalai pol chu an nimin tlai khan Sirship fil venga chung ko pakhat hna ejonna bultran na turin kuwakor khena khol an hlan Sirship thalai pol te hian nimin tlai dar li khan Sirship fil venga cheng mek pi boy ji ki te chung ko chu an ejonna bultran na turatan kuwathel na khol pani akor pui khena le athel mamna Sirship thalai pol ten an pola suman tho kho matanga an le sakhi an hlana khol hi cheng sing kha sang thum man ni in khol ba ka hian puisa fa cheng si sang li zanga an hlan tel bokani pi boy ji ki hi rol ban lo tong thei lo ni in natna danga wangin hun engemaw chen atang khan Sirship dam do ina om meka amaunu kal na wanga na thok thei to lo fa pakhat nei nen an kho same kani pi boy ji ki te hi mi threnem ngai ten sum le pai nan tran pui thina an din mun thlirin in chunga an tho thei tok om ngai tu in kuwa khena khol te hi Sirship thalai pol te hi an le sakta ani Tenzol Zone Football Association buat sai age group tournament chu nimin khan puke side lunga DIPRO Sirship district chuan a hong Tenzol Football Association buat sai that RP Store football tournament chu nimin khan Tenzol lo thazol football ground na khel tran in puke side lunga MIS Sirship district information and public relation officer chuan he tournament hi a honga tun thlani somni pathum thlenga khel tura ruam manani tournament honna hian Sirship DIPRO chuan Tenzol kho in football tana thanem ngai le tournament hoi hotna sum pe theian nei chu lom amati thu soin Tenzol football khelmi te po anwan nei le ani atia he tournament hi football khel thin ten tumru na le malam pan tura anin cher suana tan mangse adu thu po soin in fiam na khovel azuk le mom le ru the thil te thin tan lotlin le din chu aharti asoya mani inthun theile taimataka be ram ram thin te anding chuak thin ti hreng turina cha he huna kal khom in fiami le an mani troi om tu te chu sarkar ro manna le malak te mani omna huna tanga social mai lo wazir chianga ani na hriat tum thin tura cha in ramin ma so na turin mani digna le chanvo te chau shilova mani ti tur kan hriat ve apoimo thu a soibok he huna hian pulian tlung ren thlei president Tenzol Football Association chuan hetiang age group tournament an bua sei thei chu lo amati thu soin kumsang ni som pukua voi khatna tan tournament hi hoi hotin hrelenga wangin kumsang ni som nia nei thei ani lo thu le ni kumlama hrileng ji omlaya voi ni na an lo bua sei to thu te kumina voi thumna an bua sei le thei chu lom amati thu soya tuna hian lo man thazok omna MLA cup bua sei le an tumek ti po soibok khovela in fiami hlotling te chu an chung te le association te thorim na awanga hlotling lovin ti tak tak ka ti thin tumru na le thei top chu thin te an hlotling thin ti hreng turin he huna kal khom in fiami te chu acha bokani he age group tournament a hian category pathuma in elna nei ani dona under 10 a team sari telin pakhat na in cheng sanga le pani na in cheng sang ni zanga andonga under 14 a team pariat telin pakhat na in cheng sanga le pani na in cheng sang thum andonga under 17 a team pruk telin pakhat na in cheng sang sari le pani na in cheng sang li andong bok anga hengba ka hian category tina top scorer lo man siam ani don ba ka mimal lo man dang te siam ani bokang Sirship COVID-19 sample test na DCHC building hoemi chu son ani Sirship district hospital COVID-19 sample test namun DCHC building noi chu COVID-19 trileng meka na pang rikai te anen kona tur munatan siam tumani awangin sample test na hi Sirship Press Club bula Health Department building ro ka sonania COVID-19 sample test tur te chuan helai muna hian panto tur ani Sirship rikai en kolai claim zelin ni zan thleng khan rikai en kolai mi za somthum panga an la om pathian nia Sirship district a rikai chin siabel anom lo nuwa nimin khan COVID-19 rikai thar mi somthum pakhat anom bel le a anjinga mi som pathum te chu is lungdar khuwa ami te ni in Tenzol mi paruk chinchi pa mi panga chiatlang not vanai phai le hunzola rikai mi pani theu muni in kolai lunga rikai mi pakhat mu ani bok nimin khan Sirship district a rikai en koldam mi somnga panga lai anom belvele boka heti hian ni zan thleng khan Sirship district atanga COVID-19 rikai mu chu to chu mi singkha sangthum zanga som pasari ni in anjinga singkha sangthum sathum somli pakwa te chu en koldam ani to boka rikai mu chu te atanga chutin zazela somko pariat point pasari panga de chu enkol dam ani to a
Shikai in kol lai mi za somthum panga lo omin shikai zinga mi somthum pathuman boral to bok ani. Local Administration Department chuan India zalian kum somsari pangana den chenin Localizations of Sustainable Development Goals ti tupui mangin training an buatsai. Local Administration Department chuan voini som pani April sangni somni pani tholeni hian India ramin zelen na amu kum somsari pangana lomna Azadi Ka Amrit Mahotsav polin Localization of Sustainable Development Goals ti tupui mangin nikhat o workshop an buatsaya workshop hi conference hall Planning and Program Implementation Department a nei ani. Pi Ritala Moi Patsuo Director Local Administration Department in workshop hi akai ruaya Pu R Vanlal Sota Joint Secretary LAD Chuan Kalkom ten hena thucha toisoin LAD in Leng le Mabuong Village Council temhalak na chungchang documentary film siam chu mi pu en thei turin atlang zar boka heng documentary film te hi Directorate of LAD YouTube channel a en thei ani. He workshop a hian sarkar lam mithiam ten mason nang anghet Sustainable Development Goals chungchang soin Local Administration Department Planning and Program Implementation Department Finance Department le State Institute of Rural Development and Panchayati Raj Department atranga mithiam kalkhom ten tual chunga Sustainable Development Goals lotlin theina tu ruam manna an siam bok ani. Surkalai pui chuan ni som pakhat thali sangni somni pani atranga ni som pasari thali sangni somni pani thleng hi Iconic Week ti in Azadi Ka Amrit Mahotsav lom nan romanna siama nimin ni som pakhat thali khan Iconic Week honna program hi pu M Venkaya Naidu Vice President of India Hovin Delhi anei ania he program a hian pukel rin liana Minister LAD po atelani. Kanhmaloka Maro Autonomous District Council in Thlanlo tura Voin Khan MNF party chuan candidate an puang Voin hian pu Vanlal Zoma ex MP Vice President MNF headquarters Aizol chuan Mara Autonomous District Council 12 MDC election na MNF party atranga official candidate tu rapuanga chungte chu Tokalo pu Francis Lapi Phura pu R Pathuama Vahia pu Zongya Laki pu Kerahi Zino pu Si Vadu Chapi pu FC Remo Chakhe pu Mahu Chauza Siata pu El Khachiu TC Biala pu Lai Ro Noro Ti Pa Uana pu Eslarem Thanga Ti Pa Chua Pi Ramhak Moi Lati Biala pu Ezuela Saiko Biala pu El Besho Khai Amobi Biala Tlangwal AC Malsom Thanga Nawatla Biala pu En Laro Sanga Amotla Biala pu AC Malsom Zasai Chaulo Biala pu AC Malsom Thanga Sihanot Uana pu Nalo Solo Sihanot Trua pu M Manasia Siha South Uana pu J Bekiasa Siha South Trua pu N Vaku Siha East Uana pu Nelson Kenglot Siha East Trua pu AC Biakcheva Siha West Uana pu Ke Besa Siha West Trua pu Paku Li Chote Anni. April ni som pakhatleng khan Mizoram puma COVID ridan na dos nuai som panga singthum sangkua somli pasari pek chua ani to. Nimin April ni som pakhat sangni somni pani khan Mizoram COVID-19 vaccine sangkha zathum somni pakua pek chua ania nimina pek chua te hi first dose zare somthum pakhat second dose zani somriat pasari le precautionary dose zani som pakhat ni in heti hian nimin thleng khan first dose la to mi nuai riat singthum sangria zaruk somni panga anoma full dose la to mi nuai ruk sing sari sangthum somsari pani le precautionary dose mi sing ni sangsari zathum somnga ni in dose pek chua tong zongjong hi mi nuai som panga singthum sangkua somli pasari ani to ani. Voin Khan Champhai DC Hovin Champhaya National Deworming Day sang ni somni pani mandan tu rel ani. Nau pangkum khata tranga kum som pakua in karten rule hutan pai lo na tura rule hut lo pek be puile rule hutin anghong thalo te in shilthian na hun National Deworming Day April ni somni pani atranga ni somni pasari thlenga mandan tur chungchang ngai tu tu Champhai District Level Coordination Committee National Deworming Day chu District Borsak pu James Larin chana kai roin Voin Chamhadar Sompat Khan DC Conference Hall an Trukhoma Trukhom chu National Deworming Day sangni somni pani ku ho na hun chu April ni somni pani hian Roseland School Champhaya Deputy Commissioner Hovin Manni se ti ania
hemini atang hian rul hut lo ei run pui tan ngal ni se ei turatin zone ten anei vek thei nan le ti mai om lo nan thual no na mop up day April ni somni pasari hian man ni se ti anibok NDD Coordination Committee thukum chuan rul hut lo albendazole tablet chu subcenter atangin ahlomin kul agan wadi le kolesa te sem chuani se napang le zirlai ten hena thoktu ten eidan tur bithli angin eitir se anganwadi school le kolesa injek lut lo te chu asa ten anina kalchilin pethin mai se pekdan report kim chang bial tu subcenter a theu thelu vek ni se ti anibok he huna hian rul hu damdoi e awanga harsan na om theite laka malak dan tur te po soi ho ni in CMO ko ruai adverse event management team ruat ngal ania hengba ka hian line department sang te malak na tur soi ho ani bok NDD Coordination Committee a hian line department sang Health and Family Welfare Department DRDA Education Department Social Welfare Department PHE Diet atanga committee member te antelani khati jong kha chanchin thargang thlak te chu ani e